Ngemva kokuqhudelana kaMatima kubadlali begaluva balapha kaNgwane esifundeni seSadak nasemaveni angesheya babe sebentelwa litsili. Labadlali bebaqhudelene ngaphansi kweKings Cup Golf Tournament lapho kwalaphuma embili bathola imiklomelo yabo. Leli tsili libusiswe kuba khona kweNgwenyama enkosini Mswati wesithathu emakhosikazi kanye nesigodlo. Iphefumulela sive Ngwenyama ithe emaveni lapho khona kude imicebo yaphansi asebenzisa tekuvakasha kuqinisa nekufula iminotho yawo. Yathi la kaNgwane nalo alisebenzele iqinisa luhlangothi lwetekuvakasha ukuthuthukisa imidlalo lefana negaluva. Yonke lemisebenzi nasengibala lena ngokwehlukana lefaka ekhathi lomsebenzi wegalufa. Bona ukuthi landzela umgomo live njoba umlive lisemkhankasweni lokuthi njoba lisukele onke ama-industries kubuka ukuthi akhuliswe kulesigaba lesifike njoba sikhuluma nge-industry yetekungena nekuvakasha eveni ukuthi ingakhuliswa kanjani izibonakala zokuthi ikhanga lapho lingabakhanga kakhulu bekunene. Live leSwatini liyaqhubeka liyawenda kukhulisa live njoba nje kwakhiwa ama-airport kwakhiwa imigwaqo kubukwa netindzawo tekuhlala mahhotela nakho konke lokho ukuthi konke kukhuliswe netindzawo lapho khona nasebafikile lapho labafikile bakhona ukuvakashela khona nako konke lokho. So konke lokho kungumgomo ukuthi live leSwatini likhule kakhulu ngetekungena nekuvakasha bekunene. Emave lengike ngawahambela kanzile ukuthi nalive ligcine kakhulu kutekungena nekuvakasha iyayingenisa kakhulu imali bekunene. Kanzile nje emave ukuthi nangabe kumbe anemikhiqido kubalwa yonke imikhiqido kanjalo ukuthi imikhiqido yokuqala nangabe anala ama-natural resources uqale kube ngiyona iyakhulu kwelama-natural resources lafaka oil nabo-gas kuba ngiyo i-income lehamba embili bese kulandzela le-tourism lebonakalayo lokusho ukuthi-ke nangabe live lide inqumbi yama-natural resources kusho ukuthi lohamba embili kutemkhiqido kutemnotho kuba ngento tekungena neluvakasho eveni lokushona ukuthi nasiqinise kakhulu la emathuba ukuthi live likhule kakhulu emnothweni avele ababade kakhulu bekunene. So ngabangeke nje ukuthi njoba live lisukele umkhankaso wokuthi li-improve kakhulu tekungena nekuvakasha eveni nawo ngabantu naloyo eveni avele ayithathe lesayela naye abesekhathi kwekuthi uyawuvele abe lesigaba lasidlalawo kanti futhi nabo labakhona lapha lababuya ngaphandle emaveni sesiyabona ukuthi nabo batawuthatha lo mlayeto lomuhle baye nawo emaveni noma etindzaweni lapho baya khona ukwazi ukuthi bafike ba-informe labo labangakhona ubatisa ukuthi live leSwatini lisemkhankasweni kutekungena nekuvakasha ukuthi live lifuna ukuthi kube nesigaba lesihle nabasibambisa lokho kuyakwazi ukuthi kulisite live lithuthuke kakhulu bekunene. Nduna kwetotela Barnabas Sibusiso Dlamini uthe kutimisela kweNgwenyama kutemidlalo kwenta kube sobala ukuthi itate thuthukisa lapha kaNgwane nakaSadak njengasihlalo omusha walenhlangano. Sokhulu umsebenzi wakho omkhulu wona live lehona sifunda ungawasibonga wena usekunike lethuba lokubusisa lo msebenzi. Lokhulumelela abasekela umqhudelwano ngumphathi waka-SEC Meshak Gunene lothe lomdlalo sita kuphumuta ingqondo unike nebadlali emasu yokunqoba tibeti lukhuni empilweni ngoba udlalwa ngebuciko. Labahlabene babese bemuka imiklomelo yabo ngokutotela Barnabas Sibusiso Dlamini. Etinzabene kubika Bhekizwe Gwebu eZulwini.